nimubona Trump adahagaritse uru rugamba akarukomeza, birarangira Amerika barashe Washington nibataharasa, ntabwo nzaba ndi umuhanuzi. Ubwo yenda hano ndi muri analize, ariko analize yanjye ndebye n'aya maso abiri n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye bibi gukorana muri community. Amerika idahagaritse iyi ntambara, Uburayi baraburasa na Amerika bayirase, intambara ya gatatu y'isi iradukama iturutse ku gihugu kimwe cyitwa Iran. Yego, Iran imaze igihe yitegura. Iran ifite ibanga kugira ngo Amerika iyo ishaka gutsinda Iran byayisabaga ko ibishuti na Iran ikagenda ikamenya systeme ya Iran, bakakorana bagasangira kabisi n'agahiye. kandi byari gutwara ntabwo byashobokaga kuko biragoye ko Iran ishobora kwizera abayahudi bwa buryarya bwabo. urumva ariko buno ahantu byari gushobokera iyo Amerika izi kavuga ngo dukuriyeho ibihano Iran, hari kuba imigenderanire maneko za Amerika zikinjira. Iyo Amerika izi kavuga iti Iran tuyishyize mu muryango, yo bakayizamura ahubwo bakayiha inkunga bakayikomera amashyi, Iran yari kurushaho kwakira abagenzuzi, bari kugira imikoranire mu bya gisirikare, bari kugira imikoranire kuko n'ubundi na mbere bahoze bakorana. Yego, Ayatora ahubwo uko barushijeho kumwanga yakoze ibintu byitwa indisi. Iran ifite indisi abantu tutazi iba munsi y'ubutaka, iyo si tutazi rero iri munsi y'ubutaka. Ntabwo bayihishemo abantu, bayihishemo intwaro, bayihishemo amabanga y'ubutegetsi bwabo, ibya bitabo nyine byabo by'amahame yo mu baperesi no mu bamedi. Iyi si Iran bimwe abahamya bavuga ngo hari indi sishya Iran ni mucunga mugacukumbura mugakora analyse munsi y'imisozi ya Iran, munsi y'ibibaya bya Iran, hariya munsi y'inyanja muri Iran hari yindi saba peresi bubatse iruti y'aba Vietnam bubatse ku gihe cy'ihangana ryabo n'abafaransa n'abanyamerika. ari nayo mpamvu Israel na Amerika bananiwe batsinzwe iyi ntambara. Kandi ibyo bintu Iran yabikoze ibikuye mu kisekuru kirekire cyane, koko Iran yarwanye ku gihe cy'abamedi n'abaperesi icyitwa Babuloni, yarwanye Kuro anyura muri ariya mazi n'ubundi yambukiye muri uyu muhora wa Horomozi ajya guhirika ubwami bwa Babuloni. Ndi tubahaye ikaze mu biganiro mukurikira hano ku Mbabazi TV gatatu. Turi kumwe na Bwana Martin, tubahaye ikaze. Turagushimiye Bwana Pascal. Yego, nubusesenguzi nkuko busanzwe kuri channel yacu ariyo yanyu. Reka rero tubabwire ko tugiye kwerekeza muri Iran. Mu ntambara ihuza igihugu cya Iran na Israel ndetse na Amerika kuri ubu ngubu bikomeza kugenda ihindura isura, aho kuri ubu rero amagambo akomeza kugenda yivuguruza hagati ya Trump na Iran. Kuri ubu rero Trump agenda yivuguruza akavuga bimwe akabyemeza, ejo akabihakana, Iran nayo bikaba uko nguko. Mu yandi magambo ushatse kuvuga ko cyangwa se icyo abantu bakwiye kumva, intambara nta shusho ifite yo guhagarara cyangwa kurwana kubera Trump arabivanga nyine akagenda bigirukwa. Ariko icyo nakihutira kubwira abantu bakurikiye Imbabazi TV gatatu, mu kigobe cy'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko Iran na Israel na Amerika, Bwana Pascal, hano hantu intambara ngira ngo yabaye intambara mbi kuko aba basilamu niba wari wabona umujinya dukoresha twica inzoka, niwo mujinya aba basilamu bari gukoresha bababaza Amerika na Israel. Niba wari wabona umunyafurika uko yica inzoka twe tutazorora tutanazizi, niwo mujinya Iran iri gukoresha mu kubabaza Amerika na Israel. Kandi hano igihugu cya Israel ni ukuvuga ni nk'umwanzi wagifashe akishyira muri teri y'intambara kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Nuza kubikurikirana neza, ntabwo Israel gifite ubushobozi bwo kubwira isi ngo ni Israel yashyizweho n'Imana dutegerejemo Kristo, ntabwo bigishoboka. Israel yagiye muri Palestine irica, ijya muri Lebanon irica, ikurikiye y'Abahuti,
ijya muri Siriya irica, ubu iri muri Irani. Igihugu cya Israel ko kimaze imyaka 3 kiri kwica amanywa na nijoro. Biragoye ko wabwira umukristo wajyaga muri Yerusalemu, wajyaga kumva ya Petero, bagasura urukuta rw'amaganya, bakahahora muri circulation n'ingendo, ukamwumvisha ko icyo gihugu ari igihugu cy'Imana. Icyo ni icyambere. Israel irava muri iyi ntambara ikigitakaje, kuvamo ko iravamo. Icya kabiri Israel iri butakaze. Israel icyo yagiye kurwanya ntabwo kiri bushoboka. Israel yahagurutse igiye kurwanya Irani ngo idakora intwaro za kirimbuzi. Kandi Irani sashizi amakuru dufite nuko nazo yabizifite cyane. Yenda ibyo byibanga sindi umutasi mbyihorera. Oya, yanatangiye no na Israel ubwayo yarabyemeje ko Irani ifite intwaro zitemewe mu ntambara. Sawa, ariko ugereranyije noneho ibitero byabaye Yerusalemu, Tel Aviv uyu munsi byakomerekeje abantu barenze 200. Yego. Iyi Israel irinze itangaza 200 bakomeretse gusa, ikarinda ibitangaza uko bazi. Yego. Ubwo ibindi umutima wawe batavuze 10, batavuze 10, batavuze 2 cyangwa 3. Nukuvuga ngo rero Israel hano iratakaza ijambo kuri Irani. Irani irahinduka nk'irose ubwigenge ikuye muri iyi ntambara. Ku meza y'ibiganiro Irani yavuze ko bayikuriraho ibihano. Ku meza y'ibiganiro Irani yavuze ko bagomba kwireka ikagenzura umuhora wa Hormuz yonyine. Sahize uyu muhora wa Hormuz bimaze kwemezwa ko ibihugu byo muri BRICS cyangwa se communiste byo byakomorewe, byahawe liberite yuzuye yo kuhanyura, byemerewe kuhanyura uko bishatse. Ubwo urumva ibyo twakita kikapitaliste muri NATO, mu Burayi na Amerika byamaze gukumirwa. Ubwo isi yamaze gucikamo kabiri. Nimbivuga uko Bwana Pascal bivuze iki? Bivuze ko hano nanone ku rutonde rwa Amerika yagiye kurwana hariya. Amerika iratakaza kuzongera gushyira base militaire ahariho hose mu gihugu cyaricyo cyose. Nta gihugu kizongerera kwemerera Amerika ngo izishyire base militaire mu gihugu cyayo. Bijya by'Amerika ubu byarangiye. Ikindi Amerika igomba gutakaza igitinyiro yari ifite, nuko icyo gitinyiro nacyo kirayivaho muri iyi ntambara, kandi gifite agaciro k'amamiliyaridi kuruta n'ibyo batakaje, kurusha n'ibindi byose, kuruta n'ibyo batakaje. Ikindi uko bizagenda kose Amerika izaca bugufi ava kuri Irani ica bugufi. Kubera ko impamvu mbikubwiye, Irani byiri guhomba para raporo y'ibyo Amerika na Israel bari guhomba, Irani iri guhomba biki cyane. Niba Irani rero ari iri guhomba biki, ubwo turaguma turwane. Amerika rero ntabwo biriya byose Irani isaba ntizabyemererwa, n'ibyo Amerika isaba Irani ntizabyemera. Bose bazagira uko baganira, badiringe, bagira ibyo bumvikana. Ariko ikibonekeza n'ikigaragara nabasha kukubwira nuko Irani byinshi bazayumvira. Icyo kintu nibatacyemera, ngaha hondi haravamo intambara ya 3 y'isi. Shingiye aho uyu mupira uri kwerekeza. Ariko ukurikije se uburyo igipira Tarapo yateye cyararenze, ukurikije uko agenda avuga ubona azakomeza kurwana. Abanyamerika ntibamukundira, ntabwo bamukundira. Inteko nshinga amategeko y'Amerika yasabye bijimwe barayimuha, yenda azasaba n'iya kabiri bayimuha miliyoni 200. Ariko ntabwo Amerika izajya mu ntambara idafitemo inyungu. Ikindi Uburusiya buri kunguka muri iyi ntambara. Nanone ntabwo Amerika yapfa gukomeza kurwana intambara ifitemo kwangirika kw'izina ryayo. Yego. Ikindi Ubushinwa buri kunguka, Uburusiya buri kunguka, Irani iri kunguka, kandi Abahinde bari kunguka. Reka nkubwire ukuntu iyi komuniste ifite ibanga abantu batanazi cyangwa se batanareba. Yanjye nemeza niyi. Bafungiye Uburusiya ibintu byo gusohora ibicuruzwa. Ubushinwa bujya kubagurira nka miliyari, Ubuhinde bujya kubagurira. Urumva ni nk'ishyirahamwe, ni nka koperative cyangwa ikirimba. Ibyo bihugu bifite abaturage barenze miliyari bigahita byose biza ati turakubera isoko. None Irani iri mu gihombo. Ubu rero Abashinwa bose ibintu bari kubikura hehe? Muri Irani. Abarusiya bose
ibintu bari kubikura he muri Iran. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nawe nubwo Uburayi butakugurira, abaturage b'Abashinwa bararuta b'Uburayi, abaturage b'Abahinde bararuta b'Uburayi. N'ubundi Iran ni ukuvuga abahomba rero nabo mu burengerazuba bw'isi. Ibi rero bivuze iki bwana Pascal? Bivuze ko ikintu cyihutirwa nabwira Netanyahu yakora, nakure inkota ye mu bamizirima, nahagarike inkota ye yere kuguma yica. Ikintu nabwira Donald Trump, nahagarike ikintu cyo kuba yumva ari Big Daddy, nahagarike ikintu cyo kumva ari we driver, ari we kizigenza, ari we mana oyaye. Nahagarike ikintu cy'ubwishimo. Icyo kitabaye, Imana iraba yarimikiye Tarapo gutsura Amerika cyangwa kuyihirika cyangwa kuyitembagaza. Uyu Kuro ubwo ariko ni mu mateka ya Bibiliya bivugwa ko ari we wazanye ibi bintu byitwa ubumarine cyangwa se kunyura mu mazi ukoresheje tekinoloji isanzwe, ari amazuru ugafunga roho ngo agendana n'Imana kugeza ajabutse uriya muhora wa Horomozi. Ni nayo mpamvu ari muto, n'Imana yawuhashyize muri izo nzira zo kugira ngo kura hari azahanyura. Ikindi, ntushobora gutsinda Abamedi nta gihugu na kimwe bendereje. Ntushaka kubatsinda nta muntu wabereye mideni. Ntushaka kubatsinda ubateye ishuri ebyiri bakwihorera. Ntushaka kubatsinda bo ubwabo ari Abasilamu bari kurwana n'inzoka ariyo Shetani. Kuko Abasilamu aba Baperesi bambara imyambaro ya Isilamu bafata Amerika nka Shitani, bagafata Israeli nka Shitani. Ibyo bintu rero biri mu maraso, biri no mu magufa. Iyo bari kurwana rero bo barwana bashaka gupfa, barwana bashaka kuzibukwa n'Imana, barwana bashaka bakurikiza Korowani mu mabwiriza yabo. Bivuze ko rero bwana Pascal, Iran ibintu yubatse kugira ngo uzabisenye. Shuti yanjye, n'Uburusiya ntabwo bwubatse ibintu nk'ibyo Iran yubatse. Uteye Moscow wayirimbagura, cyakora Uburusiya bwagutsindisha intwaro zihambaye, bukagutsindisha ubukungu bufite. Ariko uteye Iran biragoye, iyi myobo bacukuye ni myinshi, biragoye Iran ahantu bafite imijyi, bafite ibisirikare byinshi kandi byose bimeze nk'amareta kandi byose bihuriza hamwe. Ayatollah Khamenei yubatse ikintu cyitwa leadership s'il vous plaît. Umunyamerika yashimyeho yumva ni urutare, Umuyahudi akomanze yumva ebana nibuye. Ahubwo ngira ngo Israel niyo yakaba yubatse nk'uko Iran yubatse. Kandi noneho nibyo Iran iherutse gutangaza, ivuga ngo twebwe twabiteguye imyaka irenga 20. Yego, ni ukuvuga ngo bari babizi ko byanze iyi ntambara izaba kandi izaba ikomeye. Bagerageza rero gutegura ndetse no gukora intwaro bashingiye ku bushobozi Israel na Amerika bafite. Niyo mpamvu rero ubona iyi ntambara isa nkaho, uretse wenda kiriya gitero cya mbere cyo gutangiza urugamba, ubundi iyi ntambara ubona ko Iran byose isa nkaho mbega yari ibizi. N'igitero cya mbere ni ruswa y'umujenerali w'umunya-Iran watanze sinye, babagwa gitumo bari mu nama. Hakaba n'abavuga ko byabaye ku mugambi w'abanya-Iran, Ayatollah akaba yarabyemeje akavuga ngo mureke mfe kugira ngo turebe uko duharanira ubwigenge. Kubera ko amakuru avuga ko yari amaze imyaka irenga 20 mu ndake. Muri iyo minsi rero kubera ko Amerika yari yarabitangaje nta nibanga ryarimo, akazamuka hejuru, niho hana abantu bahera bavuga ngo ibi bintu byarateguwe kugeza no ku rupfu rwa Ayatollah. Ni ukuvuga rero aba banya-Iran tutabeshyanye tutaniriwe tujya kure, bo biteguye intambara bafiteho amakuru banazi. Ariko Amerika ihurura mu ntambara itazi, Israel yishora mu ntambara itazi. None ubu Israel yatangiye gutaka ku rwego rugaragara. Ubu Netanyahu asohoka yikoreye amaboko buri munsi, intabaza, abapfa. No muri Iran barapfa pe, no muri Iran. Ariko kuko ari igihugu kinini kandi bo banicecekeye, buri iyo muri kurwana muri babiri, utaka
niwe utabarwa, niko bimeze, uvuze induru ni nawe wababaye, niwe wababaye, niwe yababaye. Irani yo yiteguye ko aba bayobozi bazapfa, Irani yiteguye ko muzayisenyera ibyo byose, Irani yiteguye intambara ko izayirwana muri iyo myaka yose. Ni ukuvuga rero Irani yahise inashyiraho bije y'ibizahagendera, kuko Irani ijya kugaba ibitero mu Barabu yari izi base militaire zose aho ziri, izi ubucuruzi bw'Abanyamerika aho buri, izaba Abayahudi intego yabo. Ni ukuvuga rero Irani, ngira ngo ahubwo Irani ihinduye systeme y'isi, twere kubishidikanyaho. Ibisirikare byose bagiye kubyubaka nk'uko yatora yari yarubatse igisirikare cye, kandi n'ubu kirubakitse. Abantu bagiye kubaka politike nk'iya yatora, abantu bazajya kuvizita muri Irani barebe ukuntu leadership ya Irani yari yubatse, abantu bazagira ubukerarugendo kureba Irani uburyo yacukuye imyobo, ibisasu byayo aho bihishe, uburyo Amerika yayisenya, ariko intwaro amadoroni urabona bipfumuka mu myobo nk'ibihumyo, bizamuka nk'imvura. Ariko Amerika ikakubwira ngo nagiyeyo, ngo nta mbunda ngo bagisigaranye, ngo igisirikare cyo mu mazi twakirangije, ngo nicyo mu kirere donc Tarapo nge namugereranya nk'aba bantu bo kuri YouTube nibo bavuga ngo doroni, donc kuri YouTube urabona gutwika ko haba. Tarapo nawe rwose iyo mvuga arayikoresha, nakita gutwika. Oya niko bimeze. Niba rero hatagize igikorwa, ibihugu ko ari bibiri, Amerika na Israel, inkubisi ya cyane irayitarukiriza. Hatagize igikorwa, na nyina wundi yabyaye umuhungu, kandi ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Baraza kumenya na Irani ko ifite ubwenge, kandi bari bazi ko ari bo banyabwenge. Kandi nanone nongere mbwire aba Banyamerika n'Abanya-Israeli bihinduye ubwoko bw'Imana, Imana itabagize ubwoko bw'Imana. Iyi ntambara Imana ntiyajyanye namwe, ahubwo bo barijyanye mu nyungu za Israeli. Yego. Bivuze rero ko Vladimir Putin, Xi Jinping w'Ubushinwa, Kim Jong Un biteguye kurwana intambara ya gatatu y'isi. Ubu wasanga nanone Abanyaburayi n'Abanyamerika basamye ngo ntibyashoboka, ngo ntibyabaho. Kandi icyo nzi cyo, buno wabonye ko baba ngo Pakistani ugiye kugira ibyifasha ibyiganira na Iran mu guhuza ibumuhuza hagati y'abo Banya-Israeli n'Abanyamerika, uretse ko nta nubatandukanye n'abo Banyamerika. Oya bose ni umwana na se, nubwo bakubitiwe hamwe. Reka rero Pascal, bino bintu ngewe mbivuge mbyemanga ko ari ukuri. Amerika nihagarike ukuboko kwayo kubi na politike yayo mbi, nihagarike kwishima ku bandi ba perezida no gusuzugura abandi ba perezida. Kiriya ni icyaha Pascal. Hari ukuntu Amerika iza ikifata nk'uko yifashe kwa Maduro. Wabonye ko na Traoré ejo bundi yararusimbutse. Yego. Sawa, iyo ni iyindi nkuru. Ariko Amerika itagabanyije gusuzugura aba perezida b'ibindi bihugu, bazayiviraho indi imwe. Koko umuntu utagira icyo atinya, utagira icyo yubaha, aba ari igikenye. Mu Kinyarwanda nuko tubivuga. Kandi n'umusaza atinya nyina. Niba Amerika nta kitinya, ntacyo yubaha, ivuga ngo turi Imana ku isi, nta muntu watoye Amerika ngo ibe Imana. Amerika ni igihugu gifite perezida wacyo, gikwiye kubaha ibindi bihugu bifite abaperezida babyo. Niba ari n'intambara bashoye, ikwiye kuba ari intambara itari iyo kwendereza, itari iyo kurenganya, itari iyo ubwishime n'ubwibone. Kuko ibyo ni nabyo bituma politike yabo Imana ibafatirana, ibyari ubwenge bugahinduka ubupfu. Kuko hano nkabarukace ko ntibarazamo, ariko harimo abandi baperezida hano bagira imbwirwaruhamwe ziteye ubwoba, batavugirwamo bagicecetse. Kandi hari abantu banga Amerika bayirindiranye umujinya n'igishyika ku rwego rwo hejuru. Amerika ifite abanzi benshi, ni nabyo bavugaga, uvuga ngo Amerika iyi ntambara yateye, iki gitero yateye Irani kizayisiga ahabi. Mpita nibuka ibyabaye kuri wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ku ngoma ye Barack Obama ayobora Amerika niho haguzwe intwaro nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatewe n'iki?
yagiyeho afite intego y'uko agiye guhindura itegeko ry'abaturage bemerewe gutunga imbunda, hanyuma abaturage bazigura ku bwinshi, kandi birangira rya tegeko rimunaniye, birangira rero ari we mu perezida watumye hagurwa imbunda nyinshi cyane, ku buryo abafite inganda, abafite amaduka y'imbunda rwose baracuruje baravuze bati Barack Obama urakarama urakabaho uduteje imbere. Ibi rero ni nabyo mbona byabaye kuri Amerika. Amerika mu by'ukuri kiriya gitero mbere na mbere harimo yari igamije guteza imbere izina ryayo ndetse no gukomeza kuba igihangange, ariko urabona ko iyi ntambara irarangira, kuko naho bigeze ubu Amerika rwose yagiye imanuka hasi, bigaragara ko bwa buhangange ahubwo iri kubumanura aho kubukuza ngo bwegeze hejuru. Noneho rero nyakubahwa Bwana Pascal, ikintu cyihutirwa ni iki? Reka njye nkivuge. Isi bayibeshe kenshi ko yigenga, abaperezida bababeshya ko ngo bigenga, ibihugu babibeshya ko bifite ubwigenge, ariko tubonye ko ari ikinyoma. Ntabwo isi yigenga, nta nubwo abaperezida bigenga. Iyo aba abaperezida bigenga, Maduro aba ari muri Venezuela. Iyo aba abaperezida ibihugu bigifite ubwigenge, sovereignty, ubwene, uburepubulika nyine idarapo ryabo na independence bagiye barwanira. Ubu tuvugana Iran ntiyari gutegwa nk'uko yatewe, Ukraine ntiyari gutegwa nk'uko yatewe, Venezuela ntiyari gutegwa nk'uko yatewe. Urabona ko abo perezida bose birabasaba kurwanira ubwigenge bw'ibihugu byabo, kandi umuntu ubabuza ubwo bwigenge ni Amerika. Kandi umuntu udashaka ko isi yigenga ni umunyamerika. Amerika irazana base militaire ikakubuza kwigenga, bizakugenga inakurinde. Ntushaka gushyiraho amategeko yawe, Amerika nayo ishyiraho ayayo. Igihugu ntigishaka gushyiraho amategeko yacyo, ahubwo Amerika igishyiriraho ayacyo. Ni ukuvuga turi kugendera muri systeme y'abanyamerika, kandi tudafite karagita nk'izabo, tutari ubwoko bumwe, tutari n'abantu bamwe, tudafite n'ubushobozi, nta masezerano yandi dufitanye, nta n'amasezerano yandi dufitanye. Noneho ukareba ukavuga ngo ubundi bwo Karukirani itangiye uru rugamba, amaherezo yari kuzaba yahe? Ukurikije uko Amerika ikomeza kwitwara, njyewe mbona amaherezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari kuzavanaho ONU, hanyuma Amerika akaba ari isigara ari ONU iyoboye isi, isimbura n'ubundi ONU ntiba, n'ubundi ntinabaho, yego ni nayo, ariko byari kuzagaragara mu buryo bwinshi. Uko yaba ihari iba yafatiye ibihano Amerika, niko bimeze. Iran itarinze kurega, ariko ikikubwira ko hano harimo weakness, intege nke zidasanzwe z'abanyamerika. Niba no mu Burayi hari base militaire z'abanyamerika, ubwo Burayi nabwo bukaba burinzwe na Amerika. Ariko Amerika byabaye nka wa muntu ngo kamenyero yenze nyina. Urumva babivuga uko ni umugabo ngo wasambanaga cyane, biza kurangira ngo atashye wari nimugoroba, ashitse rero mu buriri ngo aza gusanga kumwe abamama batanga icyubero kuri ba nyirabukwe, asanga nyina yaje, umugabo yagiye, nyina ajya kuryama mu buriri, umukazana icyubahiro mu buriri bw'umuhungu we. Nyirabukwe agiye kuryama rero kamenyero, nyirabukwe aya mashanyarazi abataraza nta kubaza, umukazana ahaye nyirabukwe icyubahiro ati genda uburyamye, amuha uburiri bw'umuhungu we, twe turirarira ahasanzwe haciriritse. Umuhungu aza adakomanza ahita ashyikira mu cyumba, akora ibyo yamenyereye, kamenyero yenze nyina. Ubwo rero umukecuru yikanguye ati mwana wanjye ukoze ishyano, reba ibintu ukoze. Amerika nayo rero yaragishimuta Maduro ibira irohotse. Igihugu cyose Amerika yashatse kugabamo ibitero, yahereye kwa Gaddafi, ijya muri ntuza iyi Afghanistan, ijya muri, ariko yabanje muri Vietnam. Donc Amerika aho yifuje kugaba ibitero mu bihugu bitari ibyayo, yarabigabye, yica bishaka, ikiza bishaka. Noneho aho yifuzaga kubuza amahoro irayahabuza, aho ishaka gusenya ubutegetsi irabusenya, aho ishaka kubwubaka irabwubaka. Kamenyero rero yenze nyina bahuye n'umuperesi, bahuye n'umumedi.
arabahagana. Ubu rero ibihugu byose byahagurukiye guharanira ubwigenge bwabyo, independence zabyo. Yego. Ni nacyo kiganiro navuga ngo twari tugendeyeho tubwira ibihugu biharanira ukwikukira kwa kabiri. Naho umubatizo byari byarabatijwe, menya yaraguye ataragera ku gahanga ngo afate, kuko ibihugu twari tuzi ko bifite ubushobozi bw'uko ari amarepublika. Ariko ubu twabonye ko nka Ukraine barayisandaguje, Uburusiya buriyo bwarayivuruguse uko bushaka, Syria nuko, none Venezuela nuko, Ubirani nuko, Palestine yo ntibaho. Ibyo rero reka tubwire abaperezida ngo nimwitegure kurwana intambara ya gatatu y'isi, niyo turi kubona iri gututumba igihe ibi bitahagarara twerekeza ku musozo. Hanyuma nanone mu gihe ibyo bihugu byose biri kurwanira ubwigenge bwabo, ni nako Amerika ikomeza kugira amakenga ivuga ngo ishyamba si ryeru, ndabona ibintu bishobora kuzankomerana. Reka rero tubashimire mwebwe mwadukurikiye, reka dushimire Marite ko babanye natwe. Ibihe byiza kuri mwese. Asantene sana.